Ako yang nyo sa tanan mamulkitay na binadiri sa Butuan City. Kung mahimo unta magbulkit, tarungon gid unta og bulkit. Kung mahimo tarungon pag humanog bulkit ang interior, tarungon gid tan-aw ang kuan, tarungon og tan-aw ang ligid og naabay mga tunok. Unya kanang mga bangag, kinahanglan panguano ng mga bangag pang tuslok-tuslokon kay naay kuan siya, naay tunok nga paghikap nimo sa ligid walay mahikapan nimo nga tunok, pero naaday ga kuan adisira siya mo utuplok kung maundak na siya kanang maduot na siya mo nang muana ang tunok sa interior. Kay dili in town lalim kaning kinabuhi na mo tricycle driver, sabi na nag-abang pa mi mahal pang gasolina. Kay gahapon nagpabulkit ko gahapon, dili lang ko magsaba kung asa dapit nga mamulkitay, kay di ko gusto nga maepektuhan ang iyang trabaho. Ako lang hangyo sa tanan mga mamulkitay. Gahapon nagpabulkit ko gahapon, karon pag humanag bulkit dito ko sa atbang na may punuan man sanitas, nagpa-atbang ko dito kay nag-upload pa ko sa akong vlog na ko. Karon pag human ako upload kay kumbati na unta ko, tanaw na ko sa ligid iyang gibulkit na flat na pod. Karon akong gibalik sa iya na pagbalik na ko, Brad, wala pa jud ko nakadagan na flat na pod. Nya wala ko niya gipansin, wala ko niya gipanumbaling, padayon lang siya naman siya gitrabaho. Pero yun, sabot raman punta kay dili baya pud lalim baya mag balik-balik og trabaho, labi na kanang back job, siyempre wala naman po gay pasabot ana nga ipautro ang imong trabaho nya kuan bali dili na kababayaran ba, sabot na buta ana kay mo gikapoy pud siguro siya. Pero dili ba pwede nga kanang ato na lang gid siyang kuanon, kanang ato na lang gid siyang thank youhon ba, mo hatag gyapon mo kuan mo bayad gyapon ko nya. Karon wala man ko niya gipanumbaling naman to iyang kauban nga mamulkitay, siya na lang akong ipatrabaho ya palihog na lang bulkit, Brad. So yun na mga kaidol ba nga dili lalim ganing among trabaho nga lisod kayo mangitag pasahero. Kunya gabinalik-balik mi sa kuan vulcanizing na wa pa mi kita, kunya abang pa, kunya gasolina pa ya, naagoy time mga kaupat katulo mi magbalik-balik sa vulcanizing. So kanay mga yun ana mga kaidol, di na lang gid mi magdaho mga makapalit pa mi bugas para sa among pamilya. Among unahon anang abang aron dili mi maputbol, kay yung kung maputbol mi labaw nang walay kaunon among pamilya. So maoy akong hangyo sa tanan nga mamulkitay nga kung mahimo unta tarungon gyud pag ayo, dili gara-garaan pagtrabaho ba, kay dili baya pud gara-gara ning pagpangita namo aning kwarta. Kinahanglan pulido gyud ang trabaho nga adisir nimo ihatag sa driver nga okay na kanang imo gyud gipaningkamutan hektan-aw naabag yoy nakatago nga tunok, ang ala na mga banga gali na nakaungong diha nga nang tapak nga tunok, dili lang makita kung paghikap nimo kay nakatago. Inanglan imo ginang tusokon sa kuan na kay pang tusok ba nga kuan, kay mao mo na kuan nga adisira siya mo ana mo tuplo kung maundak ang ligid o nya hasol man nga magbinalik-balik man ka, ay mo lagi na dili lalim magbinalik-balik wa tay kita nang mahimo.